Dobrodošli u razgovore koji leče. Ja sam Biljana Dimitrijević. Ako vam je danas teško, ostanite sa mnom nekoliko minuta. Neću vam reći da morate biti jaki. Neću vam reći da mislite pozitivno. Samo želim da razgovaramo. Recite mi, kada vas je neko posljednji put pitao kako si? Onako iskreno, ne iz pristojnosti, nego zato što ga baš zanima odgovor. Kako si? A sada jedno još važnije pitanje. Kada ste vi posljednji put pitali sebe kako si? Ne kako su deca, ne kako je muž, ne kako je posao, ne kako su računi, nego kako sam ja. Živimo brzo, ujutro ustanemo i odmah počinjemo da rešavamo tuđe probleme. Telefon, poruke, posao, obaveze, briga o drugima i tako dan za dan. A negde usput izgubimo kontakt sa sobom. Godinama sam kroz svoj rad gledala apsolutno isto. Ljudi dolaze zbog bola u leđima, zbog napetog vrata, zbog glavobolja. A posle nekoliko minuta razgovora shvatimo da ih najviše boli nešto što se ne vidi. Umor, tuga, strah, usamljenost. I ono što me najviše zaboli jeste kada čujem: ne znam više ko sam. Možda se i vi nekada tako osjećate. Ako jeste, želim da znate da niste sami i da nije sramota priznati sebi da ste umorni. To nije slabost, to je iskrenost. A svaka promena počinje upravo iskrenošću. Danas vas neću zamoliti da promenite svoj život, to bi bilo previše. Zamolit ću vas samo jednu stvar. Večeras, kada ostanete sami, isključite telefon na 5 minuta, stavite dlan na srce i udahnite polako. Pitajte sebe kako sam danas. Nemojte žuriti sa odgovorom, slušajte. Možda će odgovor doći odmah, možda i neće. Ali važno je da ste sebi postavili pitanje. Jer jednog dana, kada ponovo počnemo da slušamo sebe, počinje naš povratak sebi. Hvala vam što ste danas bili sa mnom. Ako ste u ovom razgovoru pronašli makar jednu rečenicu koja vam je donela mir, onda je ovaj razgovor imao smisla. Ja sam Biljana Dimitrijević i čuvajte svoje telo, čuvajte svoj mir. I ne zaboravite da ponekad sebi postavite najvažnije pitanje. Kako se? Vidimo se u sljedećem razgovoru.